Nagabenta ki kubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kem chupan ram kini giwa he sinong jong kita ke Gentle Hills ya ki menderi kala rembai kala laj kecuai kala laj Kublai pi baru kini kilong ki kubor bamta kasni. Haringkat kasur jengrai it rimat Klawan keri bat jeng perta jeng keseng HNYM bantur syah sekretariat banyakren bat kasorkar halor ke jeng keduk kam keduk jam penban nasya penap haus di jeng ke CRPC Cispa sau banum syak bantur syah jaka syong ki hek sorkar has sekretariat. Da ke jeng penap ke district magistrate ke East Khas Hills kala penjari ke kendon Cispa sau CRPC hapo bat marjan ke sekretariat hill hagas ni palai tat hadu dak pen menada kumwipan. Kaseng HNYM haringkat di plakat jeng thok ban penrem ni ke sorkar ban pelong ya ki jeng yaki kabajai-jai de ke jeng start jeng bor penyat district lala ban penjai-jai. Kabor penyat kala penjari de ke mana hakeleng ki jaka jeng ke district balas ngau bala dasya ya kum gini ki jeng yaki hakenu procession or assembly zone kala ban penthon kta ya ke yat ke yeng ki kali lam sya ke jeng lumpat ba bat jeng khapnya bat la ru bandan ke jeng penthut syaki jaka pat ba ong ke jeng pen mena la pentup ru ba kini ki kenhun batmu yaki la ni yat pat ba kim syam la ai jeng tim la ni kim syam la yo ya kanu ke jeng men jur na ki bor ba de kimi kani ke jeng pen mena ka khang ya kanu ka kenhun na ki briu ban pelong ya ki jeng ya syong kelain mungon ne rally hapo ka arspa meter radius na ka Meghalaya Secretariat building Badraj Bhawan lakhang ru ban ra ye ginu kitiar pen mensau ne ginu kitiar ki bala ban pendon kam kum kitiar ye le ki bala ban pen mensau ye ki briu halor kani ke jeng tip ki bor pulit ke East Khas Hills ki la penjur bha ye ke jeng pahara hakeleng ki jaka jong ka nong ba shilong khamtam hakilenti ki bandrung Syah Secretariat Hill company bat kita kiwe ke jeng mentoi kepala warra ada kita ki private company na bar kidai tang ki jeng yo onong ya ki brio ki bana bar utrari trai menang ondon ayai bandang yen pai tang hagi negi sini ke baraja po Gentle Hills katop sam simen kala abad thie di ki wa he shnong jong kita ke area ha ka ba maki hi ki ong ba na kaliang jongi ngila INOC ya kane ka top sam simen na ta shu ka ba kham sko pitar galong ba kini ke wa he shnong jong ka East Gentle Hills kimi ibenen ki ong bangi peram jor ya kitu ki ba tim sang yau DC Deputy Commissioner jong ka East Gentle Hills ubala sha la dan ya way perda persam jungi hadu bandami Islam hapdeng surap kem chupan ram kini ki wa he shnong jong kita ke Gentle Hills ya ki menderi kala rembai kala laj kecuai kala laj ka clearian kalum sinong kala laj cek akti jong ki bar jela hatu ki ai mo kita ki wa he sinong bat kita ki doloi jong kita ki area ngan keren suaya ke Gentle Hills kado ngan poi sha kani ka area jong ka East Khas Hills kirang ba sinong kisim kiserdar bat kiwe kilalong kinong pendret ya ke area jong ka jinghe kajela Meghalaya ka don R4R hajar square kilometer house nam khat khandai spa nyu 4R kari khasi jantia ka don kharsan hajar khandai spa saupun nyu square kilometer anda gilaya khen bai ke jinghe jong ka de ka jaka menta ka sa satang kumba pra hajar square kilometer ka jaka jong pa ba kabalati de kini kisim kisardar kirang ba shrong sikiwai pat ki jai bandreu kaba penditar kalang banaka khasan hajar khandai spa safun yau sa satang pra hajar square kilometer kajing bun pat kalanang kiu naka khasan lak sa ka khandreu lak kijaka kilanang lot ki mender ki bawan song thap hakaleng jong kini ki jaka ki bala thiet da ka sarkar ki bala thiet da ki barang ba pher ki bala thiet da ki company ba pher kilanang ret ka jing don jong ka area ka jongi sa e ka jai ban re nyu trap kan poi sai ki khon jong a jong phi kin poi lada ka jaka jongi lanang penret da kini kinong sencar sunong kisiya bandai kasi sarong
Nado kisem hima malem berkiwai-kiwai. Kairim sim-sim berkiwai-kiwai. Kia kun tama berpenhai upur usam. Harai hakini kisem menta. Kirang penril di upur usam. Kajing leran kabakrau ya kasencar ka kadar trairi hapo kapriun yo trap. Kata rukim leran. Dengan poin o sekapang. Kalong bangin dawana ka sarkar. Nadu kasi trek jong Julai arjar puar ngilapo ka memorandum hakakti jong CM. Konrak sama. Haga pratrik uno bambar arjar puar ulakhat yang i banyakran. Hapo sambar jong hapo office jong sekretariat. Haga tay gaji kando dai ba kubur. Bahkan ni ka isu kalau dan kam sisa. Uya tho ingi bangilawan ra kita ki company ki mana ai kam ki samla ki jonge. Ulai tho ingi uang bangiladan sibon kita kicik temu jo ke sarkar banwan ra ban ai kam ki samla ki jonge. This is the very genuine issue. And I like it uang. Ngara sutenat palat ya kini ke isu. Handrai uang parba, let us examine this matter in the cabinet, and we will inform you after the cabinet decision. Pradri kuna bambar arjar puar ngela yai up hadu hajar pulai August mentalai puai terik la jandap yang cisnam kita kejukular kejungu. Unia obreu ubashu em tangka kular. Pat unia obreu ulok tek kem katuga ketien kakten latin ki ong politics kaman ayu. Ngalato ang to kadang ka kenten politics. Ha kakten Grek, ha kakten Latin, ha baong poli kamot Shimon. Text kamot abroad soccer crashes. Lading ila abanong kitaniam. Wah, elech. Ka politics apa megalia? Kadai kababon kita many block soccer crashes. Kababon babon kita ginong kecat Islam. Kini ken kisarkar mentagi bakcat ya ka hak jong usama ujonge. Kebelakaran da wasirman sungi sakmat agricultural sel. Kibabon kiwan katop sam semen kadon ki semen factory ajan tels ki steel factory hapo berni bat kiwai hapo damsaj umyamang ti ki industrial estate anti ki kelalong penban ki kabuk siarna kebenta jong ki non tribal baki wei pat kijat benriu ki pai ha manwan man yo belah ki negeri ki jong kat pa mangi trai muluk ni lahap shisong klem kam klem jam nang ta menta kajur sa ka jing ya khai drugs